Reka nongere mbasuhuze kandi mbifuriza kugira igitondo cyiza cyane aho muherereye hose mu mpande z'igihugu zigiye zitandukanye birumvikana. Ni kuwa kane w'icyumweru tariki ya mbere Mata 2021. Twizere ko rero ukwezi dusoje mwakugizemo amahoro y'Imana kandi nibyo mwari mwateganije byagenze neza cyane. Nibitaragenze neza twizere ko mubishyize muri gahunda y'uko kwezi dutangiye ukwezi kwa kane rero nako kuzababere ukwezi kwiza cyane kabisa, muzagiremo amahoro y'Imana kandi mubonemo byinshi bitandukanye. Iyi ni RGTV Rwanda, tubafasha kugenda mumenya amakuru atandukanye kandi agezweho. Muri aka kanya n'inkuru bazana n'inkuru hijyanye na Rusesabagina, tukaba tuje kubabwira amayeri bakoreshaga cyangwa se ibi uburyo bakoresha kugira ngo amazina bita ibikoresho bakoreshaga mu gihe cyo kwica abaturage, mu gihe cyo kuba bashaka kugura ibyo bikoresho, yaba amasasu, yaba imbunda, yaba ndetse n'ibindi byose. Uburyo bakoreshaga amagambo y'ibikoresho abaturage basanzwe bakoresha mu buryo bwo kujijisha abantu. Imbunda bazitaga amasasu. Rero twatuje kwabwira amazina Rusesabagina n'abagenzi be bitaga abarwanyi mu gusibanganya ibimenyetso kugira ngo hatagira umenya icyo bari gutumiza. Niba bavuze amasuka ubyumvise akagira ngo ni isuka, kumbi bo bari kuvuga imbunda. Ni byinshi bitandukanye, ni amayeri menshi bakoreshaga kugira ngo babashe kuba basibanganya ibimenyetso. Akaba byo tugiye kugenda tubagezaho muri aka kanya. Rero kugira ngo ubyumve umeze neza, niba utarakora subscribe, iki nicyo gihe cyo kuba wayikora kugira ngo ugendane natwe neza cyane. Nurangiza urakanda ku nzogera iri ruhande gato. Icyo bigufasha rero nuko inkuru yose dushyizeho uhita ubona notification kubwira ko inkuru yamaze kubigera ako kanya, ubundi ugahita uyikandaho. Nta kindi kiba kigoye, ugahita uyikirikaho. Nyuma yo kurikirikaho rero uhita ukanda like, waraza ukanda like ugatera comment, inyunganizi zanyu ziba zikenewe nyabuneka. Ikindi kandi ugahita ukora share. Fata inkuru zacu zisharing inshuti zawe, uzisharing abavandimwe bawe kugira ngo nabo bagende bamenya byinshi bitandukanye, udufashe kugeza kuri benshi inkuru tugenda tubagezaho birumvikana hano kuri RGTV Rwanda. Rero uko nayo babwiye, naje kubabwira byinshi bitandukanye ku bimenyetso cyangwa se kugusibanganya ibimenyetso kwakorwaga na Rusesabagina, bavuga amazina atandukanye y'ibikoresho bashakaga ukundi. Rero ubushinjacyaha bwahishuye amayeri akomeye harimo amazina adasanzwe yakoreshwaga na Rusesabagina Paul n'abagenzi be bagamije gusibanganya ibimenyetso n'ikindi kintu cyose cyatuma bafatirwa mu bikorwa by'iterabwoba bateguraga bakanakora umunsi ku munsi. Birumvika, urumva ko rero ubushinjacyaha bwagaragaje amayeri akomeye cyane, amayeri bakoresha kugira ngo babashe kuba hatagira ubakeka cyangwa se avuga ati abo bantu bashobora kuba bari mu bikorwa by'iterabwoba, haba mu mazina bitaga ibikoresho bakoreshaga, haba ndetse n'ibindi byose bitandukanye bakoreshaga, babyitaga amazina y'ibikoresho by'abaturage bakoresha. Birumvikana rero uyu mugabo wahoze ari perezida w'impuzamashyaka MRCD aregwa hamwe na Nsabimana Callixte Wize Sankara na Elimani Nsengimana bahoze ari abavugizi b'umutwe w'iterabwoba wa FRN n'abandi barwanyi bagera kuri 18. bose rero baburanishwa n'urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka ku byaha birimo iterabwoba, kuri mu mutwe w'ingabo utemewe, ubwicanyi n'igikorwa cy'iterabwoba n'ibindi bitandukanye bagenda baregwa. Birumvikana mu iburanisha ryo kuri uyu wa gatatu, ubushinjacyaha bwagarutse ku byaha Rusesabagina ashinjwa ko yakoze biturutse ku mutwe w'ingabo wa FRN ushamikiye ku ihuriro ry'imitwe ya politike ryiswe MRCD. Muri rusange rero Rusesabagina Paul washinze impuzamashyaka ya MRCD FRN ashinjwa
ibyaha 9 byose. Urumva ko rero ni ibyaha byinshi cyane bishinjwa uyu mugabo Paul Rusesabagina, rero birimo kuri mu mutwe w'ingabo utemewe, kuba mu mutwe w'iterabwoba, gutera inkunga iterabwoba, ubwicanyi nk'igikorwa cy'iterabwoba, itwarwa ry'umuntu ritemewe n'amategeko nk'igikorwa cy'iterabwoba, kwiba hakoreshejwe intwaro nk'igikorwa cy'iterabwoba. Urumva ko ni ibyaha byinshi cyane kandi byose bihanwa n'amategeko, ni akaba ari ibyaha bigera ku 9 byose bishinzwe uyu mugabo Paul Rusesabagina. Ibindi byaha birimo gutwikira undi ku bushake inyubako, gutwikira undi ku bushake inyubako bigenewe gutwara abantu cyangwa ibintu nk'igikorwa cy'iterabwoba, ubwinjiracyaha bw'ubwicanyi nk'igikorwa cy'iterabwoba, gukubita no gukomeretsa ku bushake nk'igikorwa cy'iterabwoba. Urumva ko ni ibyaha byinshi cyane rishinjwa uyu mugabo Paul Rusesabagina. Birumvikana rero ubwo hasobanurwaga uko bimwe mu byaha yagiye abikora, umushinjacyaha Habarurema Jean Pierre yabwiye urukiko ko uburyo MRCD cyangwa FRN yashinzwe uruhare Rusesabagina yabigizemo n'ibikorwa bye bishimangira na shiti ko yabaye muri uwo mutwe w'iterabwoba 100%. Rero mwibazwa kandi Rusesabagina yishuye ko ingabo za FRN yazitaga abahungu be. Ibi bigashimangirwa ku biganiro yagiye agirana na Twagiramuntu Faustin, aho yakoreshaga imvugo abahungu banjye. Urumva ko rero yakoreshaga amazina atandukanye kugira ngo ubumva atagira icyo bakekera abarwanyi b'umutwe wa FRN. Rusesabagina nk'uko babivuze akaba yarabitaga abahungu be, ushobora gukeka ko ari abana be, kandi yaravugaga abarwanyi b'umutwe wa FRN. Mu nyandiko mvugo ye yo kuwa 31 Kanama 2020, Rusesabagina Paul yemeye ko yakoze ubuvugizi bwo gutera inkunga MRCD cyangwa FRN. Yavuze ko yateye inkunga y'ibihumbi 20 by'amayero ndetse akanakusanya andi agamije gutera inkunga ibikorwa by'iterabwoba. Urumva ko rero ni byinshi bitandukanye Rusesabagina agiye agaragaramo bigamije gutera inkunga umutwe wa FRN. Rero bikaba bishimangira ko yarari muri uwo mutwe 100%. Iyi mvugo kandi yuzuzwa n'ikiganiro hagati ya Rusesabagina ari kumwe na Generali Irategeka Wilson wayoboraga CNRD ubwiyunge. Mu biganiro bagiranye icyo gihe Generali Irategeka yamubwiye ati, turi gushaka kohereza abahinzi mu murima, wowe ukohereza amafaranga aho tutazi, urashaka kubacamo ibice. Ubushinjacyaha bwavuze ko Paul Rusesabagina ubwo yari mu bugenzacyaha yavuze ko mu mvugo bakoreshaga abahinzi bashaka kuvuga abarwanyi, amasuka yasimburaga imbunda, amasasu yari imbuto mu gihe kwirasaniro hitwaga mu murima. Urumva ari amayeri bakoreshaga ubwo yabaga ari kuganira na bagenzi be. Urumva ko amasasu imbunda bazitaga amasuka, amasasu yari imbuto mu gihe kwirasaniro hitwaga mu murima. Urumva ko rero ni amayeri bakoresha kugira ngo ubumva atagira icyo abakekaho. Birumvikana aba bagabo uko ari benshi cyane bagenda bashinjwa ibyaha bitandukanye. Rero ubushinjacyaha buti ibi byose birerekana yasana iri hagati ya MRCD na FRN na Rusesabagina wari ushinzwe gukusanya amafaranga akayoherereza abo barwanye. Urumva ko rero ni byinshi bitandukanye bigenda bivugwa kandi ibimenyetso byinshi bikagenda byerekana ko Rusesabagina yari muri uwo mutwe. Ubushinjacyaha bwavuze ko umwana wa Lieutenant General Akiza Wilson Rumbago witwa Ndagijimana Jean Christian wa 16 Nyakanga 2020 yabajijwe mu bugenzacyaha abateraga inkunga FRN, avuga ko mubo azi harimo Paul Rusesabagina. Urumva ko rero Paul Rusesabagina byose bigenda
bimugwaho byo gutera inkunga uriya mutwe wa FLN, yaba amafaranga yashyizemo, yaba ibikoresho yaguze, byose rero bikaba bigenda bimuhurira. Uwo muhungu rero yagize ati nzi Rusesabagina kuko yavuganaga na papa na Sankara, batwerekaga amafoto kuko ngiye ntabwo nahuye nawe. Ageze mu bugenzacyaha Ndagijimana yavuze ko Lieutenant General Ategeka Wilson yavuganaga na Rusesabagina, hanyuma akaba ari we atuma kureba amafaranga. Muri raporo yavuye mu Bubiligi bigaragara ko izina rya Ndagijimana ryagarutsweho nk'umwe mu bakiraga amafaranga yoherejwe na Munyemana Eric. Urumva ko rero ni byinshi bitandukanye bigenda bivugwa kuri aba bagabo bombi, hagenda havugwa byinshi bitandukanye, amayira bakoresha kugira ngo babashe kuba basibanganya ibimenyetso. Reka rero mbashimire, mukomeze kugira intangiriro nziza z'ukwezi kandi Imana ibarinde. Audio Jungle.